Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMHP Vlogs in bago tipo. Mag-subscribe na. Napayan na do kuniin bell atau bag tingyan supaya kamu ma-notify bangon video bago sin admin. In topic na to doon ha ini amon malukay na iyang malansin bangsa ta kaywanan. Amon sifat pag yanon holier than thou. So, without further ado, let's go. Tahu sabah. Holier than thou, sifat sin mga manusia amon ha pangatod nila lawiin ingat nila dahing ha tauro kaing atawa tumpukan. Lawiin pagkasusi nila dahing ha tauro kaing atawa tumpukan. Haw punta lawiin taas sin martabat nila dahing ha tauro kaing atawa tumpukan dukaing. In sifat ini why na exempted in bangsa ta atawa laung ta di na hikapagtabya in bangsa ta damit yan aon day sabin nagdara sin sifat holier than thou ini may ta ako nakabisarabya ito sabab sin nagsawpa man ha mga lapal kabtangan sin kaywanan amon mamawa ha pagkahinya matampal jima jato apabila si mabut halaw degrading magtuyin jumato pamawa hati niya in pagyanon halaw amon bangsa niya way sin tauban niya ka atawa way kapusan and so on bangaon magbahasa malayo pagtuyanon halaw maglevel way bidda paral in kabtangan halaw bangha bahasa sug doy bukon mangiin maana niya bang paamuhon kaluuyan suway bukon babaon imansin kabtangan saba tau saba laong na saukat na diungog nagbisara bahasa Malayo sukal sabalong na saukat na bahasa Malayo insulat parahal mid in Indonesia jari hinangon na alien in sukal saba pagkasukal maluhay iban nakalanduin limo kaya akaran pait drigading maluhay na ini jimajato di paggadatan in pagkahi atawa mababain pangatod niya hapagkahi niya bangsa sug saukat na nahalaw atawa na deport saukat na magbahasa Malayo, saukat na naghula hasaba, saukat na matod kulurum hasaba, hati niya matas in martabat niya dahing ha mga bangsa niya amon hahula saba. Bangin martabat mo timaas sabab sadya sin piagbidaan bahasa iban hula kyaruunan, hati niya inikaw holier than thou. Bukon martabat in timaas, salta dahan in timaas. Amon pagyanon sin mga maas namong hiambong kan batak sinsigo data kalungag jari suway hundong na in sifat biha ini suway maglasa-lasa in hangkabangsa in bunar tausug wayron pagcast biya sin jima jato ha India amun aon class A B atawa C sin bangsa in tausug bukon bihato sama sibo in tausug together we strong divided we fall long sin milikan. Magsukula pagkita sin video ayaw kamo amahan bangsaw pa maamahan na pagmaafan mayan inako nagsuara sadya kalo maignain para kala kamudarat sin pagtaayon sin bangsa salam kasila sa stay safe assalamualaikum bye.